Video anova amaga mu yeng minarase ko. Si se akoina 777 777 hai tare ko. 777 manifestation gi matang dani ko. Ado kamaina tawgadabano habase ko simple diam oiba. Ado tawbagi mawong se hai tare ko. Hadi aina iringai manung sida kai kai tawgadabano habado adu do hapet Hangminase ko ngasai 369 tawgi baduga haipet manay ko 369 manifestation tawgi baduga haipetang manay si se ado 777 sina kamay na tawgadab no haibado ay kitang share tawag ko mayam da ang am request tawag pa ni hadi 777 gi manifestation se hadi amta fazana sembir oina ado kolom se angang ba dum use to biu ko hadi angang ba use to biu sigi tadi hadi exam oigera akogi nabagi oigera relationship gi oigera money gi oigera ko red machu use to si ko sigi sina ado amuk keno to birano ko hadi adu machu do natragi ya da bara ina ko red pen di dum leiram gani ko hadi green gumba bodi khara toina sena ba oidam ni na green se di hadi leiba leita ba dumaina oi hadi leganda ba su ya oina ko ado green har ko matam do di hadi green aina hare ido maram leidana ni ko green hai do na hai yara ga di green da dum keno to biba hai tare ko ado hai petang example oina pirage ko sida kamai to gada bano ha bado ko page ama katang log thoga ne ko na to gada bse kai no 7 ko me katang sing tabra si se sketch pen ni ira se ko sketch pen oi ta di kras henga ni 777 ko 777 manifestation ko ado igadab se kara igadam no tare lag igadab ko koina pamiba samna habda hamba khoi first exam ni na khalla se ba ataragadi I have clear a exam dunga me clear oya hamne bako I have clear exam aming du iyo ko sida somne idori ba board ki exam oiro neat ki oiro natraga haidi job interview ki exam oiro ko I have clear somna sida na haidi exam aming du irani aduga ko exam ko sisina si example sina keno gi exam gi oire na ko tuga si se tare lag igadam ni ko same tare lag irani na ko 7 se iba loira matung da kamai na taw gadage hai matam su ko aina ayukta pung tare ta igre na khala se batara gadi pung tare ki gap biyo wa pung tare ki gap bi raga adugi matung da mu pung tare ki matung de igada ba khidang hendo su ka shukai de ko chap chana exact mak na drug su tare ta gi he na di keno to hon bi da ba hai tare ko pung tare ki gap bi ro aduga pung tare ki gap matung da ngasai gi tare lagai ni igi basa tare lag aina igi base amuka chamana nungdang da mukai be noma da anirak hapta amni ko idoi se 777 je hapta ama hadi week ama pura iyo bono numit tare ni hai tare ko aduga ngasai gi suppose kaino se ko ngasai aina hadi sida aina pung tare ta igraga di tare nipan ma pantara amathoi baro ama ani ko pung ani ko ata di tare ta gina ngasai gi pung ahum si phawai manung se 7 am da gina 3 pm phawagi manung se ko sida kamai to gada geda aina khan griba aina igi poto dum khan bai tar sigi manung sida ko hadi phange hai tare ko ai do hosik lae ngonda oire ai si thabak se ai exam do clear oire na traga hadi relationship ki do oiro na traga ai business oiro ai job ki oiro ko hadi keno tawre na poto ai da hozi oire na ko hadi wakan phataba khanbi ganu ko sigi marak sida ade ai na ngasai pame poto phange na khandoi ne badai kan du da aduga positive oi biba mayam darkar oi ko hadi negativity yam che lagadi ko hadi negative thoughts yam laiba na traga hadi wakan charang na ragadi tawganu ko aina haibado hadi meditation gumba ngatang tawbion hana ko meditation gi tungan ba aina ngerangi hadi crown chakra gi om chanting to bodo ngatang minute manga katang oi ta ju thara gane pulam ngatang om maina shola matungda adugi matungda sigi manifestation to biyo ka adu ngasi aina hoji mu torei si kai gino ha matam tang ngasi purnima gi myam tongna bani na hari ngasi dagi hogi so biyo bo ka chukai deba sigi manifestation se ko ngasi dagi hoba hairaga di kitang budi thengani ko aina video post torei sa ado hayeng dagi hawr so ka shubudi kai de aina nganna to ngam dram ni na ko hayeng dagi hobira so kai ba kem lete hayeng dagi 7 days faw to biba ado amu repeat to ba yabra yai kai de numit khetang ko
marakta numit humni gumba ko minimum numit humni gumba dwaina gap piraga ko makha taba atopa wish ge mu hadi koina 777 se mu se na ba yai ba ado ngasai gi ko si je I raba matung da hai tare ko I raba matung da ngatang su khanbi ba madar ka roi ko hadi poche keno ta hoi khumjan ringai da ai gi boy se khumjan ringai sida ngatang khal ko akoi gi keno second 120 2 minutes kumba ko ngatang phamaga khanbi ba haidi poche engon da lae engon da oire hoji sila ko mat sila ha matung dagi ai se si tawre na ko haidi la ka dorio mayam se ka da poche haji presentation ne na khali se ai gi thabak se oire na ai gi thabak se oira matung da ai gi tawra ka da planning me ama ma leina ko adu gi planning me am da hoji tagi hona khanbiyo ba adu sida leire ko 777 gi manifestation se am live ne ko ado try to biro hai petang ko pung taret ki gap ti thambio marakta kau bi gano hai di 7 days khatang ni na ko 21 days hoita di khatang kau ko pasu yaw ina ko ado 7 days khatang ni na 7 keno ina hai tare ko yam kau bodi oiro ni mitare ni khatang ina exam gi na clear ka jide I have clear my exam na ko si exam ming toroga aduga relationship ke hasen ko adum ibes mai na I am in a healthy relationship and hires ne ko healthy relationship with my husband with my wife natraga with my aina iningi ba maming do ko smaina ma ibe ko si se hadi si na ko na relationship ki example ni ko ina pi ri se hadi smaina adi ai metero ndi ru ko shukai de ko metero ngarang mete mek te ibe ya bra ka ni aina ining ba mong do dum iyo ko aina se da ha petang sai tor ire ko adagi amasu ibe ko pesha ge harase ne ko I'm money magnet simple loina degi ama namu kamai to gada get hadi I am working with my with my dash company ko si mate hadi aini ining ba dash or company or department ko aina ji to ningi bodo ko ado sida leire ngasi ki video se ko mayam si masu to biro ko hayeng dagi hauraga to biro thank you